Primarni cilj kompanije Šrak Tehnik jeste da našim kupcima ponudimo najbolju dostupnost proizvoda. Kako bi što više približio svoj proizvodni program krajnjem kupcu, Šrak Tehnik je oformio jedinstvene maloprodajne objekte, storove, za preuzimanje robe u svim poslovnicama u Srbiji. Šrak storovi su koncipirani kao katalozi uživo. Širok asortiman proizvodnog programa kompanije Šrak Tehnik zahteva prilično veliki izložbeni prostor, te nismo u mogućnosti da vam sve prezentujemo u Šrak storovima. Jedna od proizvodnih linija koja trenutno nije našla mesto na našim store policama je i Šrak sigurnosna rasveta, ali je svakako možete potražiti na našoj internet prodavnici. Proizvodna rešenja iz oblasti osvetljenja za poslovne prostore, stambene objekte, spoljašnju i unutrašnju upotrebu možete pogledati u našim katalozima i uživo doživeti u našim showroomu. Trenutno u našim storovima imate na raspolaganju preko 3000 artikala. Napredne tehnologije diktiraju proširenje asortimana i Šrak ni korak ne zaostaje za tim. Jedna od njih je elektromobilnost, za koju vam možemo ponuditi najnovije tehnologije stanica za napajanje. Inovativnost i dostupnost. Šrak Store je uvek u vašoj blizini.